米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。嘎鲁穆阿米巴朗古大棒伊迪索兰，起来，主正在帮助你。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Paswar sa Yes I Jingraan Kalumuar Alaan to ko kafutian iso a rumakat han ningra Idia I tangsur sa a maasah kuya tamlaw Ala hanto ningra ko kafutian ningra a rumakat I Yohani sakarima at sefang sakafalo atusir tangasa sakasiwa atusir 耶稣对他说，起来，拿起你的褥子走吧。那人立刻好了，拿起他的褥子走了。约翰福音5章8到9节。Sari kakao, yo matulad ko falutso ita I karurayan at lemak I, akatawalan mararir ko tapang ji Yes Kristo a mikapot I titaanan, a miklama I titaanan. Saka diaran ita jingra ta pakaluwil kita to pasles atau pakatalif kita to rurai a jirihatai ku urib。当我们在困境中感到沮丧时，不要忘记主耶稣基督时时与我们同在，帮助我们。所以，当要信靠他，我们就能胜过苦难，平安度过困境。米多伦吉达，我们同心祷告。Kapangau awa aiku pitiran no urip aku ikapahlesan no urip yo saan kaku amatulal ku falutso I nanay lamaan iso kaku amiliaw apatanagtag to pasolin no falutso ako. Nahani lengan mikliput kiso itakwanan ta ciicer kako a tala ayaw a rumakat to rarakatan itini ihakar。主啊，当我遭遇患难，以为没有人可以依靠而感到沮丧时，求你帮助我，再次坚固我的信心，因为唯有你与我同在，我才有力量继续向前奔走人生。Pakai ni I taramaan nay angangan utapang Ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。